This is our own. Let's cherish our own. Yabema Obibiala Achen at the Aba Aserewa Kasamfoni. So Yabusasa Obibiala want to say, Yenim se Tradian Punyanko Pondaruma, Obibiala every time one would see and can Sabre Aserewa sports and they brought out 2 days a tip off and they bring another Muti and can answer motion. Nobody. And Obibiala want to make Kabiana, not what time you could know what TV at the Mene miano aya adofo na ba be hia mo ase aya bua madwumadi atimi akodota anti baby biala wo a wotimi ka bia so pesa wotie sports a ete aya kama ani je wo mu a na wo so wahwe aya Aserewa TV anti sabre say pesa ukro mobile phone na so pesa wo hu ye be ko aya entertain video no so na aya wakwa subscribe na wako YouTube we are wo be share e de amaya no like kama na bibia etimi akoso so na on Facebook Aserewa TV also so o like na wa share ye hia comment ne papa anu te edi free sabre e de kono obete yenka da biala e wo Aserewa TV anu sabre baby biala wo o te yenka bia no na ani die nya ho brase kwa so won so ntam bia no wakọ hwe bi e de amaye na yeso yetimi anya nkrahye na yetimi de ato so e de yeah, me kasa mi din ane Atta Kwadwo betima from Fireman na meju so say uye oja imagine na ye sha ase no na ye sha ase dia na ye de ye sponsors anase omo aboafo on beboye ama ye dwumade na tima kototen na ye de omo din e ba betudwa anu ti sabre so so wo honum na se wo hwe na wo te yenka na pese oboa ama dwumade na timi kototen a Nan ya woso waba beboye na bibia etimi akoso te chance etuo enya tigynafo a netimi to kama anti sabre so te yenka na dwumade ya de bre no se ne esitie na efata eno no TV sabre ya de yani ebe kire eye aboafo honum na yakwakwakwaje eye aboafo nkrato na de ama ye ba ye de eye sports no foreign wine na local wine nyina beto so e de ama back again. Premier League is back again. Anunti sabre eye aboafo a edika ya moduma boya madwumadie no etime akoso na tambia wo pese uhwe bia anase wo pese ohu ya anase wo pese ote yenka ubetime aboa ma bibia etime akoso wotime ate yenka sabre edie wodi nkai eye boas creation eye boas creation ohwehwe ya yewo asante mampon kofiase eho na yedi yedwuma na ene ewiase ayewo no ekurase ni baabia anunti sa wodi wati baabi na sesebe wo ka de opa enye ye kofiase ha ye so sase ye wo ha ye obibia e wo ha ye kofiase ye obibia anunti no boas creation se men kan chew se design na wo ye ana se printing na apesa wo ya oba ya so ya ye beboa ma bibia etimi akoso e de amaye sa so na ye photocopies na apesa wo ya ye be ye e de amount ye banners ahodo se open kese open ketwa ye be ye e de amount sa so na funeral cars wedding cars nyina so ye bi e wa say sa so na ye birthday flyers enso so ye bi e wa say so pese ye flyers kama ma na ye twa picture na esew e ma hu so na wugina mu no a ye won fidie akukudam a ye de be ye sa adwumadie ni nyina e de ama ma bibia etimi akoso e de ama sa so na t-shirt la course ya e hye amanfo ya da bia no wo so bi atwe ni din agu acha na so wo di picture bi ato ani mu no wo ba boas creation yabetum aboawo ama won so onsa etumi akabina niema etimi akonkai e de ama adwuma bia wo ye bia enunti sabre wo abrochire wo kumase enkan ba bi biala wo Ghana fa mu anyina bia no se wote yenka na se wo di dwumadie bia na se wo ye kofiase ni ana se wo ye mamponi na wo po bi ama na ye eye wedding cars na se funeral cars e bia e de ama wa mesew na waba boas creation aso ye na ya boawo wo do ani che asante mampon kofiase a eye otu aseka ura bank no chirepe eho na yewa yedi edwuma ma bibia etimi akoso de wotoso eye Aserewa video coverage ono na ye kanfo omo so edi ama o me no kasai wo hwe me Fireman a mi floy Aserewa TV na twa me unya ne ba bia enye che ukọ ya na kwakwa dabi eho se wo ba na ne mpanifo bedin sa wo so ni ato ebo ase na ye no akasa na edimu a yaba ne aba betwa e bia wo ye ayie anasa wo to party make us be wani na agye
ɛna apɛsɛ yɛba na yɛbɛboa ma bibia timi kɔ so Aserewafo ɛba bɛboa wo ama bibia timi akɔ so kama ɛde ama wo sɛ yɛ wedding ɛna woyɛ ɛna apɛsɛ yɛbɛtwa wo firi wo fie ɛkɔpem wa solid dem yɛbɛba yɛde yɛwɔ hɔ no mu ɛma obi biara yɛbie apono no ɛde ato hɔ no mu ɛno nti saa bere sɛ yɛ photo shoot ɛnso na wopɛsɛ woyɛ a yɛbɛ bibia kama ɛde ama nneɛma ɛtimi akɔnkai ama bibia timi afa ne ntoma pa afra deɛ yɛduru so ɛyɛ Afri Yesu Hotel number 1 hotel wɔ Asante Mamponkofiase a ɛgye ntre ha ɛgye ne ho mina na me no kasa bia o yɛ adwuma bi na sɛ mo yɛ wedding ana sɛ yie bi na aba ɛna wo pɛ baabi ama ɛyɛ waboafo a ɛbɛboa wo ɛtimi akɔda ana sɛ wo pɛ grounds ɛde host program bi a baby ba akopɛ na mekamfo ɛde ama wo ɛyɛ Afri Yesu Hotel ɛna mekamfo ɛde ama wo ɛboɔ no so ɛda fam wodi wo birthday wobɛtimi akɔ saa nso ɛna wani na agye ɛna apɛ sɛ wodi dwumadie bi wɔ hɔ no mu a wobɛtimi ɛde wani akyerɛ hɔ no mu ama ɛnneɛma ɛtimi akɔnkai yɛ hɔ nso so a yɛ wɔ ba ɛsa ahyɛ hɔ no mu a ɛnsa ahodoɔ nyinaa yɛtɔn bi ɛwɔ hɔ no mu akɔ a wobɛnya bi anom ama nneɛma ɛtimi akɔnkai ɛde ama wo saa nso ɛna yɛde yɛni bɛkyerɛ ɛyɛ Sandy's Pub ɛhɔ na sɛ me no kasa yɛde wadru ɛno a wobɛhwɛ yɛ a ɛnya agorɔ ɛna yɛdi bowlers night ɛwɔ Asante Mamponkofiase na bowlers night na yɛdi yɛ no ɛnneɛma a ɛpie mu ɛwɔ hɔ no mu ɛnya agorɔ yɛde grounds no ɛma yɛi saa nso ɛna ɛyɛ nsa ahodoɔ ɛyɛ soft drinks a yɛnonom yɛ ɛne alcoholic wine no ne nyinaa no ebi wɔ hɔ no ma wopa wo nsa ɛbɛtumi aka bi enti sɛ bi de wofiri Kumase na ɛba wofiri mampɔ na ɛba me so mento bibia nhyɛ wo bag m ana sɛ mfa nhyɛ wo botom bi ana eni kwa sɛ wode saa de ne hyɛ wo botom ana sɛ wo kɔyɛ ama bibi kura kwa kosi wobɛtimi kura do nsa awuram na to apai na ɛtwaw saa nsa na yɛtontɔn no hɔ no no yɛtɔn bi wɔ ha bia na wo pa benya bi wo pɛ crab wo benya bi saa so na wo pɛ yɛ goda ɛnsa wodoɔ bi a wo pɛ bia no wo nsa ɛbɛtimi aka bi ama ɛnneɛma ɛtimi akɔnkai ɛde ama wo mede woduru Big 6 Enterprise Kwame Nsia ɛhɔ ɛna mede wɔ aduro na me no kasai Kwame Nsia dwumadie bebre ɛna odie wɔ bie store kɛse wholesale me no kasai sɛ wo pɛ bi te sɛ ɛmo anwa tin tomatoes saa so na biscuit ahodoɔ sardine ɛno ana sɛ mackerel ɛna wo pa wo do ani kyerɛ Big 6 asoɛ a obadum aboaw ama bibia etimi akoso ede amaw me no kasai ensa ahodoɔ soft drinks no watunton bibi te sɛ Kaiser apple better malt choco malt ni nyina no wodo ani kyerɛ Kwame Nsia asoɛ a obɛboa wodo ani kyerɛ anyinasu kwa no so a wukɔ police station wɔn no wɔne ɛgya sɛ drugstore ɛna ɛbɔ ho ntu kɔ a obedum aboaw ama de wo hwe bia no wonsa etimi aka na nneema so etimi akɔ enkai ede amaw me de wadru otu asika rural bank asoɛ limited esoso ɛhɔ na me de wadru eba sika sem efamu a ɔmo yɛ champion pa ɛwɔ Ashanti region ha sɛ wo pɛ baabi de usika ato ana sɛ besiampo ɛna wo pɛ baabi de usika ato ama ɛho aba mo ho ana wo de ama wa me kanfo bank ba akopɛ otu asika rural bank na me kanfo ade amawo wodo ani kyerɛ yaso ya bia nkura beta ne bebre ebi wɔ Asante Mampɔn ebi wɔ Asante Kofiase saa so na do ani kyerɛ makura wobenya bi ɛwɔ hɔ no saa so na ball ho ebi ɛwɔ hɔ no wodo ani bɛkyɛ nkenken so ɛhɔnom so onsa ebetimi aka wɔn na wakwakoye savings anase loan ɛna wo pa loan a yɛkwaje a yɛka yɛn ho bom no agye ni nyina no otu asekai mabia wo kɔ mbɛboa ama bibia etimi akoso ɛde amount sabrei sɛ wotemi nka na abedwafo a ɔmo aboa a ɔmo boa ama yɛtimi de tip of dwumadie no ɛde abrɛ no abedwafo na mede atodwane yakɔpɛ sika ba ɛno nti sabrei kakra aka no yɛde afisɛm no kakra so ɛbɛtodwa ɛde ama na yabekɔ afisam no so a na Ghana black materials de agokansie bi hyehyɛ so na ɛhɔnom yabekɔ yewia na yɛde yani akyerɛ RTU asoɛ ɛhɔ na yenwia bɛma baako a yɛfrɛ no Ronan Augustine Frimpong ɛhɔ na ɔnso so me no kasai wɔne Babia no Go Stars etimi arichi agreement free RTU no wode nani akyerɛ hɔ no saa so na Victor Edu ɛso ho sensem be piem wa sei House of Folk wɔn de wɔn ni ahwɛ Kimfesa wɔn se abrantie bi hɔ no a wɔn wɔgye ne ho di a onim bɔ no bɔ
ɛhɔ so yɛde yɛni ɛbɛkyerɛ hɔ nom na yɛakɔ akɔhwehwɛ nneɛma a ɛwɔ hɔ nom na adɔfoɔ so atumi anya bi ate wonte ne baabi a gye sɛ ɛyɛ Aserewa TV so ɛna abɛhunu wei no mu nyina ɛno nti menkyɛn ho no yɛde yɛni bɛkyerɛ ɛyɛ Ghana Blasters asoɛyɛ na yɛakɔ akɔhwɛ ɛyɛ before the match no ɛna yɛkɔbusa ɛyɛ yɛn coach a yɛfrɛ no ɛyɛ coach Ibrahim Tanko yɛkɔbusa sɛ papa na ɛyɛ ɛna no wo ne ɛyɛ Morocco fo ɛkɔhyiaeɛ agokansie no omutimi spele Ghana edema yesimu adabla kabako na papa dia na wo ka ebenya nsunsanso ewo eye ye matches aka no so ana ye papa ejina no ka se de emo na die no omunya dai omuni nko na de aka nyanya dai ye mo eho eban enna ye de kotetale ye hwe sene na matches na AC ekɔ no a Ghana fo no nkrofo no goalkeeper no etimi ye mistake kakra ema ball beto ye anim ye prepare no etimi ball edikoto mu ne ye fi se ye wie ye trim ye de ena ya bubo bobia yete yani no na 61st minute na nkrofo no so de atane ba ko asa kan ye no ama na ye 1-1 wo mo so mo hope say wonya draw wo ye dai wokɔ ena wonya win so wo ye dai wokɔ enu nti no antimi ama Ghana ye antimi anko ye nim na eto ya bia ya na eniema ɛha sanse wo hwɛ Ghana kwa ya fa so yetete ye nkola no wo ball bomu a ense emfata ye ni niema ubekwana baabia ayi obu okra adua bi no mde ase baabi ena omo bobo eniama enkoyie nti yebese nananom ene football people say omo hwe na omo mu anom hwe na yetim no entimi koso eyese ya na abambuo no ayedai aba bebre ekoyie yese ya na abambuo aba nti yebese nananom no mo hwa ama ye na ye de ani kire eye Go Stars won so aso ye ya omo awrichi eye personal terms won eye Ronald Augustine Frimpong free eye RTU a enche won so be hu so osi akan de ama eye babia ni Go Stars so na ye nwua be ma eye Victor Edu won so oye eye free agent ewo eye Accra so folk obetimi na ni a kire babia opebia na wakwakosi akan se obeba eye New Mighty ana se obeba Mighty for ana se obeba Odomobro ene ba bebo de ende ewo no ankasa ho enu nti no ye to so nyina say bremo sa so na eye Go Stars foi omo show interest or kin face a prayer ye friend eye Benjamin Kwesi Asiedu omo se omunya branti a ombena amana bana wababa betun bo asia kan e de ama womo ama bibia atimi akoso sa so na eye Accra so folk so show interest or Bechem United eye omo forward Hafiz Wunta Konkoni eso emu say ye prayer ana se prayer we oba obetima boa ama eye Accra so Premier League ye ball no ema ni twa mu no a wo mo teteto yie papa eniema antimi anko yie amfa ma wo mo sa enu nti wo mo hunu se prayer we de oba no beboa eniema betimi afa ne ntoma pa efra no ato no bo asia betoto atena ama bibia etima koso chan se hasfo no se o mani asia bre no se o mo se bibia reshuffle ena ekọ no mo so o ma anya ne sa katim no kakakra bi kekọ relegation enu nti hasfo anya briye papa se o mo boa ana o maji abamu ai ama bibia etima koso nti negotiation koso a o mo ne Tamale City eniema ekoso sanso ena yenua be ma ye frɛ no Juventus Atta one so negotiation course between House of Folk and Tamale City ono House for no say omo any agent hu yie pa san say otimi ball 30 matches edima ni tima owo mu enu nti no omu nim say oba ho so a obetima baba begina ekire onu bi etwa no wadre ede ama o mama eniema etimi akonkai ede ama na yakwa Accra House of Folk omu sense ni mu a omu coach ano waka ana se coach a ope has akọ friend ano waka no na wo Samates na me no ka say Samates won ne no aka bibia twa contract omu mu no ye papa yi wo se obekochi wiase mu teams nyina na so wan coach House of Folk na dwuma wa ye no o chese breguo sanse house eda na koma so enti baabi a wo no watimi ama omotwa contract nim se o person wodi na ni che Accra House of Folk na okoboa amadwumadie no etimi koso sanse o mo hwe sane na last year no omo si panic na omo bobola emfa na ne emese no a na agensamu tie papa isi omo efa no a omo nya rehemu wonmu no omo ntimi fa adwuma no ema no omo di adwuma no ma no a onso beboa ma bibia etimi akoso we ne local stories a Fireman maboa no a mede abrewo sabre entantem so no a ne yebe de ani beche amanone na ya akwa boa ko hwe ensem ifiri won mu ba ye de ani beche Manchester City aso sa so na Manchester United West Ham and for so ensem bi pie free one mu ba hono mu nyina no
yɛde ani ɛbɛkyerɛ wɔ no mo ansa na yɛwie a yɛde mpɛnsɛmpɛnsɛmu no ɛde abrɛ mo ɛno nti ɛbɛsɛ na mo atame twuku ɛde ama yɛ ɛyɛ amanano die na sabre yɛbɛkɔ akɔhwɛ ɛyɛ transfers awodo a ɛkɔsoɔ me ne okasa ɛyɛ Real Madrid ɛne PSG ɛyɛ atwetan pa a obi hwɛ sɛ we hwɛ sɛ obɛtena we so hwɛ sɛ obɛtuma nya move ɛde akɔ ɛyɛ Real Madrid aso ɛyɛ saa nso so ɛna ɛyɛ Mason Mount deɛ wɔtimi adjoin ne ɛyɛ Manchester United ɛne wɔn ne nanam ɛyɛ Saudi Arabia no abadwafo no nya atena me ne okasa ɛyɛ Da Costa ewa ha se saa so na Christopher enso so ewa ha enu nti yebesem na sabre yede ni akyere eye amanone na yakwa akohwe ensem efiri o se de medinka aboboso no yede ne beche Manchester City na yakohwe de efiri ho no ba yewi a Barcelona ene ho nkro ne ba ni nyina no yede ne eba beche ho no yenwa be ma osei enso aba onso so ebrepam no yebema ne kwai na wode na no disem aba betudwa ama bibia etima ko se de straight forward yebekwa na say yebehwe bibia afri eye yenwa be ma Da Costa ho Da Costa anopay me wache Major so Fireman Da Costa anopay ede na wo ede emaye nsem de bebre eguso a eba na dan nyina ye sorry news no bon yinja bon de abele abre nyina news no eguso a eba na yebewura teams na hodo na so ye na de abobọ na aposo ede ma ye tifo ni ahwefo nyina efi say sabre do transfer season say a obia ehwe nsem a efi ni team mu ene nsem a ebekọ so the team players a eba any players a eko na ye de ho nsem nyina ede ma ahwefo sa ene ekwa ne da ho. Okay, Fireman, the boss player, I'm that's here, na answer na ebe shase no. Odi wani ebe chem YouTube, Aserewa TV. O search ya YouTube Aserewa TV, o search ya na go search column no so. O like page na wa share. Be bia unua bia so bia no so nya be dwumadi na ye no. Ebi so ahwe am na ye. San so na Facebook, o be bo Aserewa TV. O like page na wa share, o comment na unya ye pa. Aha, Aserewa Sports Show. Ene de ebra mo no. Ya tuni din Tip Up Sports. And I did Abraham and I started at the Manchester City, or more chief executive Ferran Soriano, or promising Man City and penny for the players in I say. A dear Modia City, you might be a mobile player home, that's our mobile pro, a player boy 80 million, and a moon City for a more rated player now. Our team is an essence and a transfer and asset, or mobile mobile players 100 million, just like Josco Vadio. And even currently, Declan Rice, or more of Arsenal, 75 million pounds, and that's 80 plus 10. And I'm going to Arsenal for a rejected bid, no, I'm pull it out because I'm going to any Arsenal and compete for the grand rights 105 million pounds, no. Until I'm catch them say, quite piasso, I'm going to enter Sky and go transfer Musa into a mature more at a few players be more over pay beyond. I'm going to be a Fred, Abraham Manu, Epe Fred, no, I'm going home. Manchester 8 years over 40 million pounds and a coffee Fred and then buy Man City Castle that be on 2 years and found coffee Fred into a pulley out from the deal. Sana on because I into South police number their two and now they are on Bassano. Sans na Arsenal almost on my allow Branty Granny Zaka. I'm not going to pay my bell vacuum if you say about coffee Branty Declan Rice and up until almost Granny Zaka and Yashi. Only if say Bell vacuum. Oh, I had do a mopeno, I asked for the panel. Jessica, I'm open, I'm the bank one year. Granny Zaka, a bit of Germany. No one could pay all Belva Kusina Kusaka and Yamomo. Now, our brand seven anno Danjuma, a brand of Mechania Pa, a brand Manchester United Coaching, oh, Europa League, no, or Titi Mary 4 year or 5th one from now and then last season, and a PM, I had team a friend Tottenham space. Now, a PM or Tottenham, 5 months and an Everton Airpen and nominee. Tottenham and an airpay, a Branton decided so about Tottenham space. Now, nay, Tottenham for some of our Branton in Yashi, the likes of James Madison, or Munina Ababe PMO team, it's a Branton and Danjuma, and now Manoka say, Everton for Airpen the Dende, so Messaka and for Momo. Sounds now West Ham about to just a Branton Italian, Gianluca Scamacca, almost almost Fanima AS Roma, alone, so opener. First cabra never to a Brantiano, so first come for permanent dealer, on Mama Brantiana Tinano Cosas in Akada Momo. Sounds like Pia's new coach of my friend Luis Enrique. Or see, or ban the first air signing, I play Alberton Air Bernardo Silva. Player was showing interest over him personally.
Bernardo Silva a oba kwampia so odi Bernardo Silva enso ebeba PSG bobo kuonim na uwurama anya ono kwa sanso na 18 abrante na ninje baako because of tactics Diego Pablo Simeone Airport, João Felix, Obepiem or Chelsea, January, Ebebo, games Kakari by Chelsea. Now, make us say, Abrante Luis Enrique, and as a coach of Luis Enrique, and I just say, or the Abrante and ever PMO, PSG, no one see a kind of Momo, Samson Manchester United, and then Omoko Hurricane Wires yet tongue, Omoko deserve Love, Johnny Obomo Bakasia, Omoko Abrante Victor Osimena, I must say 150 million euros, Omuti GSS Cano, and it's Samusha, Nasa Bibia and Koya. Omako Atlanta Sway, no more 60 million euros for Brantia was Rasmus Hodland. Make us say, oh, Nations League, because I say Europe, Euros, no, the Ombo qualifies, no, or one of the players who got top scoring chat in this one, or the kind of Dendia, make us say, only Hurricane, and a top scoring chat, no, it's a mark of Brantia friend say, Rasmus Hodland. 60 million euros, and a man you just have one song with Bacotono, or we are no one, or move Boramo FC Porto, no mark of our brother friend is a Mediterranean, a brother 30 years, our experience here, sounds like AS Roma, or more a coach, a friend Jose Manuel Felix Marino, or see. Only a brother friend is afraid when you're not okay, when you're afraid of it, I'm up, you may pay the amount more this time around, or some will compete, no move or Champions League next season, and it's no AS Roma already. Omadi cast inside players na Kukudam, and it's a more far a season in Yagokra. Sounds like Fulham. Omadi can ever to that. Sir, a brother friend Jao Pania, oh, second Elmono, Nippon £100 million. Sir, West Ham out on Declan Rice, £105 million. Omo West Ham for no more farm 40 no 30 fancy a brand and poor s £100 million. Now so the meeting say and now I pay about to just matter one so see I make us almost say who your team now per brand friend Jao Pania or did 27 years Nippon £60 million a brand and born boy pound 50 make us a uko Portugal or jam at the moment Samson of Fuamo or jam at the moment 24/7 now brand and season a barrier no more than I did a swani it's West Ham so Amuria Leicester City no matter how a brand friends have bands already no and I say initially that teams are doing a panel the likes of a Newcastle United no more per Bratiano Samson Tottenham Space no more per Bratiano there's Dabi Obuko and Tottenham for some to GSS can I Leicester Airport and it's no Siamino Kasai West Ham Asher commodity say Sa Bratia friends have bands Omunyana Omupe Samson Bayern Munich Ajay Aya Bratia friends say Jao Cancelo and our brother friend said Delibrin, formerly of Manchester United. My job contracting by year already. Jack Cancel a balloon. You see, I'm not say Delibrin, a free agent or a free agent. I'm a journal of Bitmako. And after a brother friend say Fabio Carvalho or RB Leipzig. I confirm. And now Anna Branton echo in BPA or RB Leipzig. Now, Minoka say at Atletico Madrid. Omuko Tuaba. Nipa over 77,690 and I got to about because of Omo badge now Omusuno. Badge now Omusu, almost a new badge now Mayano. Like Bia Enim, Omu Modern and Swani, Omuguswa Omushi, and it's Omu Pesa reverted to Omu old badge now Omusuno. Omuko Tuaba, Nipa, Omutua Banisa Omusu old badge, and Nipa 77,690. I confirm it's the year 2024, June. Next year, and I badge now use no old one. Let's go Madrid team no. I better revert back to some badge number use. It's a new badge number use. You see 2024 next year more. You won't answer any badge in the next year because I see I speak quite. Chelsea captain. Wakawa could PM Atletico Madrid. Now Chelsea initially now come out to Brighton last season. Eddie Ama team friend Barcelona. Now so Brighton Eric Jetty so better team friend Chelsea or the Chelsea or be PM or Chelsea no or born who made you by their mom. What Jim grew out of a play. A J Champions League. What J Super Cup Eddie Momo. UEFA Super Cup. What J Club Cup Eddie Momo. FA Cup trophies in India. I would have a play and a watching. Now a bro free Osasuna. Echo PM Olympic Marseille. And a Chelsea at £7.6 million. I got to a Branton and in the year 2014 and then 2012 rather. Now by 13 years or some area turning back to a team of friends say Atletico Madrid. Now a bra na Inter Pen initially no. Now can we talk PM Inter I mean national family. I said that be
13 years I'm free Spain or some say I go back to Spain no go see akan edema a team friends Atletico Madrid already article and also I'm right back a friends of Matt Doherty as see am no kasa a free agent enti no okọ our go replace Abrante na go gen number 2 e dey amamo na mejemu e dey ama Katongo now the kakraba we are on meso me dey aka na ebeto aso ye beda ye nwa be ma da Costa ase se ode eye amonane nsem no abi abreye na ye so ye tie bi e wo yasum sabre me no ka sai Christopher so aye krado kakra onso so e wo no ode ebeto aso e dey amaye ye wi a na abedwafo no yatsa ase na ye di pensen mu a e wo mu broni friend analysis na ye di abroma bibia akoso Christopher ano pay me ma wachi na bibia e boko de ya boko nyame adum me gidi se wa hye ne ma wo eye krata ni mu ode bre na no anu ti e kwa ne da ho ma Christopher fayetu Fireman meda wase na matwa so obabi Atta Costa di fe na odo ni tirem wo RB lives again afiwe se omusika papa odo ni tirem a Abrante fe no Nicholas Soboslai time odo ni tirem wo no ameka say Liverpool atam sika twede de be 17 million pounds euro e dey abakofa Soboslai Dominic e na ba be pim Liverpool na me ente anon ko fa Mark Alistair e dey ba Sunday do mo de Soboslai e dey aba be ka ho e dey tiefo odumadi so na do ni tirem a e komori twa bi e koso o LC Barcelona and Bayern Munich o swap deal bi o Frankie de Jong and Joshua Kimmich na Frankie de Jong no Barcelona for ranking say some in the market volume 100 million pounds so na Bayern so etim a odo ni tirem o ye almost so na Joshua Kimmich no o ya Abrante was so ni ball ni boye ka obi oni fifia ye pa ti make say almost akate say sika da Joshua Kimmich so no 120 million pounds sabe sika separating both sides no 20 million pounds for a woman e dey there tie fonti e hwe dey command twe ne be si akonti bibi atoma Frankie de Jong e na be timo LC Bayern Munich na odo ni timo a make Joshua Kimmich so e ni atimo LC Barcelona we entia ya saka e dey mo e woduma bi so ye twa so ho no bi ana ye ko Bayern ho ma so ye ho no ni timo a Abrante e friend no Sadio Mane ente no nani etirem awo Bayern Munich to Liverpool and then timo na na akoye no enema entimi akoso ye se de nka Bayern supporters na ehwe nanso Mane promise and supporters say omo time kutu na afi we this season no na afi odo ni timo a obebo ama duma de netima akoso nti sa menti ani nya say Newcastle for na program de nedia na ko mo pe Abrante afa no Sadio Mane nanso ente nsaka ne say Newcastle for nko ma Germany akate de gen say omo bibia stop say de obeti no prove the doctors wrong no amane ma so etimi akoso no nti we ente nsaka efre Bayern Munich for aso ever Sadio Mane odo ni timo AS Roma say de nya ne kan na Friday dia eboba na so Mourinho do betima bibia nti Sunday friend to AS Roma so ebetimi ayeye confirm da wono odo ni timo AS Roma ente ana AS Roma for no Paulo Dybala ebe piem no in fact obey nema bebe mo make us 2 years ana Dybala ebe piem na Sunday baba be free agent ya komo de twa start koso we Paulo Dybala so ye hwe da bi obeba ko bi so da ko Saudi ana Turkey ana so nem betimo England no be sina kai o banka Premier League no enti ye hwe Paulo Dybala be of ni betro no na wo ni timo Italy ho no na wo ni timo ma AC Milan na nu ya na Abrante Robin Loftus-Cheek enen timo AC Milan enti ya say kan say AC Milan as one more de onia temo Chelsea aso ya make say Christian Pulisic so omo do money ato say 50 million take it or leave it omo de akọ Chelsea aso ya say omo pe Abrante efe na Robin Loftus-Cheek abra oba aye nti sabe de Christian Pulisic ana say omo ni ato no omo say demand in between house nti sabe so obete nti say Robin Loftus-Cheek akọ pimo AC Milan na make say ni abem o kan ho aye friend Christian Pulisic so ebeti na ni atemo AC Milan no so enko aye saka na do ni temo Real Madrid o say omurura bia friend Eduardo de Camavinga onimbo ni pia de ball left back obebo o de no ball center forward o betimi abo de ball defensive one o betimi abo midfield o betimi Camavinga versatile o timo be bia antisabe tia en say kan say omone na twem komo say 5 years contract extension so 2028 omo de ma Eduardo Camavinga the France international say on trust no any penny esna kan enfama Real Madrid nti we Madrid for ma so e give one man yes kan e de etefo e odumadi so Aserewa TV o like o Facebook na o comment no ase na wo yonko so etimi enye bi atie o de wani tirem wo Chelsea so ase ya
some in here can say 60 million pounds and to me a bright no Portugal say kai I check it sika we just kete go mo fa there and the tell before mo pay ma ho ni mo say mo pay Moses can say do 80 million pounds and now you are no twa ma ko be there kai habit and ma Arsenal mo 69 it is a mo pay Moses can say or 21 years equal international more per year more for 80 million pounds and say more chance akra team ahodo up in Manchester and Pierre the air and buy money so Roma or more the Chelsea for my serious to ball I serious or penna 80 million pounds nothing more or nothing less until no until second or Chelsea so they go now you run football down deals on transfers and the night down deals and officially you bet me I will see the amount over into my AK Gundogan now you have a Manchester City and one more day the travel because Manchester United any the only club Premier League no what I did travel 1999 but until I can Man City for a captain AK Gundogan or any team or FC Barcelona now Barcelona no be any team no yes one in agent and any girlfriend no and the Kaya Sami or any team or FC Barcelona who can see so Edema LC Barcelona we and Saka Sasa don't need some more Arsenal so ya say e moye depa ubetima e moye depa this season the Gunners Arsenal no it make us say say Joe money to la come no money antes Arsenal and nema el cost we want to Fireman make us say what one o Susan say Chelsea for no mundo omoye no so omo top player do omo Saudi nkwan mo munya hu omo ba into do ni team a Arsenal for no Sunday Ayas do mo team omo central defensive midfield the goal ball boy o team ball defense o team ball right back Chelsea team ball center forward one kakra e mo olimbo ni pia Netherlands international Timber Sam na make say Timber akate Arsenal for say obey medicals Ayas omu training center on obey medicals and say he's desperate for Arsenal in Sam na make say no during Timber so betin na near team Arsenal na enema team akoso and then you can write by na kaya with by Timber latest one so betin na near team Arsenal odo ni team Rafael Guerrero last season no ball edema Borussia Dortmund kake to be in some match on final day the team decided decisive e ma title na record ma by Sabe or free agent or the ni atimo buy manager ye dey there tie for Odumadi so Aserewa TV oko Facebook o like it no ase na waka ti onya say on share and tell your friend Odumadi no asa say egu so to so McAllister to Liverpool done deal and officially 1st July confirm you bet in the ama for James Maddison and Turner Leicester City ekoko wie mu relegation one more money in term our championship no 19 seconds James Maddison and Tottenham Hotspur and 40 million and the PM it is James Maddison and so Tottenham Hotspur do again etina so now take it from me way latest one etini ababeto just in N'Golo Kante the donor friend N'Golo Kante say obetimi akomo fifo nyina na namia na tete say N'Golo Kante ni Chelsea kasae e ma ndwetwe no call for ntia ya saka say N'Golo Kante so enani akyere mu awoye Saudi Pro League no e N'Golo Kante enani akyere Saudi Pro League na anso asa say sika ba fie we N'Golo Kante 32 years na N'Golo Kante akoti 100 million euros a season na is sika ba fie nti N'Golo Kante and so on say on the business or the answer on any actual Belgian side or motor Thai side the our Royal Besoso team no ba ko Belgium on ma almost team edi jumede na se N'Golo Kante ensa sabe make say N'Golo Kante ana sabe wa ba be ona say the Abramovich mo ebe jumede bi ko e sabe N'Golo Kante so aba to side ya or Belgium no so be team aba wo do ni team asa Liverpool last season ko na we anu muja baby Firmino Abrante Roberto baby Firmino o muja ne kwan na Firmino ko ye no ana Saudi for na tan sika hwede de e de attract Firmino say Saudi Pro League no ye je ho nanti Ronaldo ko ye no ama players akuku da do na do mani ache mo ye Saudi Pro League ni Sunday latest one aba say Roberto Firmino 3-year contract ana Firmino akwa sade ama El it's time do any team where baby Firmino so almost so ye saka na Ghana ni abrante anasa Ghana ni this year konkura o do any team Ghana Blaster we di montintima ye pa Daniel Amati and tell on the Leicester City eco pim where champions for na some and saka say Turkey side friend Besiktas and then Daniel Amati and 3-year contract or you free
sounds Leicester for a reason into a free into Sunday on it take side your friend Besetas and Sunday or no Mukabudima. Now enter now Premier League never started, enter La Liga started League 1 Italian Serie A, enter listening now ever started. It's not over to me account from today. So 12 August and the Premier League ever started into it now this the number to do I can't sub a Premier League night at me assassin. The Premier League in assassin near police out and taking the Premier League 1992 and taking the Premier League we will need some more one. We a 31st season. We a 31st season. I say you change a Premier League na buy no we don't need to so German Bundesliga no so we 61st season German Bundesliga no enti we stories saka enter La Liga best start LC Barcelona for be opponent man be opponent but some dey Kylian Mbappe to Real Madrid no ebetimi aye confirm say Mbappe komodidi no etimi akoso nti Fireman stories no doors on and so bring it no ye be see ana nyankopon ya adoma dey be see the stories no e dey aka e dey atwa so e dey ama ye tifo. Okay, ya beda mo say ye nwa be ma Christopher Katongo one Da Costa amamone de abre ya da mo say twedi ampo nyankopon hira mo na tambia mo omamunya ahoden sane be ya mbetimi awurawurawura mu na mo de stories ni bia dey abre na omo a muso enya bi ntie no muso enya bi atie ama bibia etimi akoso nti ye nwa be ma Da Costa ene Christopher Katongo nyankopon onhira mo uguso a wo hwe ewo Aserewa TV so me say wo ko YouTube a subscribe a wo like a no share na wo do comments na ba sa so na wo ko Facebook a Aserewa TV no a wo like no share na bibia etima ko senya be ya wunua a wo ba bi no susu betimi anya bi ahwe na wo do comments no so aba ehia ye pa na bibia etima akoso dia duro so no yade mpense mu no de brewo na sabre mefa sa akonya we so na machia eyame akasa menua ba Jennifer ena odi no awoda ena ye di no Sunday sport enu nti ba bia menua Jennifer ewo bia no me we hye no happy birthday we belated sa pepepe ena ye beka enu nti na de ewo ha ye de eto aso de amama abedwafo no ha na sabre ye beko wo mo so baako nti sabre yi yebema omo simanum menyo sai wa se mo pebe bi ma ntra emame na oni kan fa mpensempense mi no de wo de ba emfa ema ye na bibia ntimi enkoso ye tese mo munyi phone no na on pebe bi ntra ha emfa emame na yemfa mpensempense no se o mane mic no o say anope akwaba Fireman me da si bebre wo akwanya de amame Fireman enoma ekoso ye man mu enoma ekoso pa say ma onene so kakla kasa no mamunya yi kakla enoma ekoso ye man mu pa enoma ekoso manenko ya nimguase pa ya hwe ya e de nimguase bebre Fireman e be hura e be ko Ghana Black Matthews nanu ya ni hu se kobo tournament o Morocco ne wo ni da so bebre se be ko yanim your first match ye ho etimi she 3-2 intine enim se bibie ko Congo no cry she 3 goals late equalizers be 2 and a bye and a be 3-2 into second match ne ye hia host nation Morocco so no mo ye country bia recently World Cup omo de pa omo develop omo football intine ogide se anya hwe kra no ye be use a calculator Ghana de bia calculator ye be use calculator na ya pedro bi o eso anim guase eje ka poli num ama team baako entina ani da so nyina abaye Guinea de no so Guinea so no wa hye Congo entina goals difference na be use enra ye bomodin koye ye ho kakra ye di kan keeper ni ye mistake ma nya first goal hye ni nim se no anu no ena Ghana be yo ene ye take ka ekuta musa na ye free Fireman okay be 16 months Ghana football asay pound every time an entachi any anas if issue ni buy Ghana football abafem pan o the last 16 months the see Ghana football last 16 months Ghana under 17 ye ko ball AFCON ye born we krum ha qualification kra under 17 AFCON ye ntima qualify ye san ko be under 20 so
Yɛkɔbɔɔ no yɛbɛbɔɔ yɛ ne yɛ defending champion ɛno so qualification koraa ntimi anqualify bi wokɔ AFCON 2021 na mpanimfoɔ deɛ no awurade yɛbɔ mmɔden ntimi qualify kama a yɛkɔ group stage yɛwie pɔtɔɔ ama win koraa yɛnya bi ɛti na kyerɛ sɛ deɛ yɛkɔ ne deɛ yɛame yɛni anda hɔ a football nankasa mu na ɛsɛe te sɛ yɛankasa yɛnim sɛ sporting directors no anaasɛ ɛyɛ coaching side and managing side and Ghana Football Association every team ni ya and I say leagues in developing year crowd there ye nim oji di say eniyama be pe na bitima boya ma Ghana football no etima ko na ni san say ebi mu ka facilities ebi so mu keka kan niyama bi ye hunu say ne yesi ko say yen kwa ye kwa na yakore poto utimi say ball no emrante so mo ball trimudeu say die yo wo ball obroni kurom a na ninika no watwetwa bebo ne yam obedu ase mo watwetwa to ne to na omo de ye de omo pekere na taxpayer money ene ye de ma wo mo da bia wo ball yo wo koboyi winning bonus obeje no enye bi nie enso so amanfo esi wono bi kura teachers for no ebi ho akatua no nko ne be sika bi ese de ma emfa ma wo mo but say enipa ni beje na Ghana fo ni beje ni ebenya awrehemu nti no yitimi meska ni nyina so na ye de akwa boatim no so omo kwa omo moaye na intro na omodi abanti say ama football people no they say omo interest no free Ghana but oji di sade na ya ebeboy ama bibia etima koso na fa ba bi so enkura no kwa fa tete wo mo no eboa ana semwa ma yenhwe bibi kakra mfiro Fireman mentwa no de ahu ni say yentumi fan hye coaches ensentumi fan hye players enko a Fireman football no ye mono abontene nko a ye bono ye bobi wo dem before say obeba park ne so na say onya facilities papa Fireman who league a boya camera credit chakra enye meaning say am the phone e twa say dey yo me dey Fireman e asemo park is ne so kra nye papa enti so e players yi omo bobo park we nso na omo ko drew ha o ko Morocco ni e omo develop omo football no nipa no be sha se free academy obebo wa straight turf ne so anti ball no dey ball no hu ball no e kwa boys ni ntimi mbo bi e na fa ba ko bi so e DJ coaches no ye nim say coaching license ni yetimi di mo obi a utimi hu say on the right side and players ni ye omo afamu die bia so one or two coaches and one changes baby players or dey bo crown fambo and na fa ba bi so corruption player no betimi aka say obebo enso omo eno ase ehwe next nuama akwa ne ba ye obebo blaster kama na ye dropping in a bar Black Matthews report enyan say akwari ka so ye fit e ka be 2 hours so be bobo na su coach na amfa na ambo we nyina ka ho bi decisions nkete kakra bi a ye no wo fam no nyina ka ho bi na e ko tournament e de anim guase e ba no entimi mfa nhye coaches entimi nsa mfa nhye players yo menwa ye beda wase na eye mpinsi mu a wo de aba for eye afisem no ho